آنکھوں میں اشک بن کے جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، آنکھوں میں اشک بن کے، آنکھوں میں اشک بن کے جب آتا ہے محرم، تو ہر ایک امتی کو رلاتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب تکبیر، نعرہ رسالت، فرحان برکاتی، فیضان نبوت کانفرنس، سبحان اللہ۔ محرم جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، ہزار برس جیو، ہزار برس۔ اور کوئی یہ سوال کرے کہ آپ لوگ محرم کیوں مناتے ہیں، کوئی یہ سوال کرے کہ محرم ہر سال کیوں مناتے ہیں، تو اس کو یہ جواب دے دینا، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے یا حسین، محرم کیوں آتا ہے یہ سنیے۔ ہر ایک امتی کو رلاتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، فتنہ نبی کے دین میں برپا نہ ہو سکے، کوئی یزید دوسرا پیدا نہ ہو سکے، فتنہ نبی کے دین میں برپا نہ ہو سکے، کوئی یزید دوسرا پیدا نہ ہو سکے، فتنہ نبی کے دین میں برپا نہ ہو سکے، کوئی یزید دوسرا پیدا نہ ہو سکے، کوئی یزید دوسرا، کوئی یزید دوسرا پیدا نہ ہو سکے، فتنہ نبی کے دین میں برپا نہ ہو سکے، ارے ہر سال اس لیے ہی تو آتا ہے محرم، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان نبوت کانفرنس، محرم کا مہینہ، نعرہ تکبیر۔ جب آتا ہے محرم ہر سال اس لیے ہی تو آتا ہے محرم، ہاں آتا ہے محرم، یہ آتا ہے محرم۔ اور ایک شعر راجہ فرمائے، پورا مجھے یادگار بن گئی فیضان نبوت، سبحان اللہ، واہ۔ نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، اور فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، سب جلتے ہیں۔ نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، قادیانی کو دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، اور فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، اور فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، اور فاتحہ درود سے، اور فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، جب کھچڑا سنیوں کو کھلاتا ہے محرم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محرم کا کھچڑا، نعرہ تکبیر۔ نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک جلن، ہر فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، نجدی کو دیکھ دیکھ کے ہوتی ہے ایک گھٹن، اور فاتحہ درود سے ہوتی ہے ایک جلن، جب کھچڑا سنیوں کو کھلاتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم، جب آتا ہے محرم۔ اور سنی لوگ کیا کرتے ہیں محرم میں، راجہ فرمائے۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ گئے کہ لوگ پاکستان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں، خواجہ غریب نواز تو ہمارے ہندوستان میں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے ایسے مائی کا لال ہیں جو ان لوگوں کو بھی چھکے چھڑا سکتے ہیں۔ ارے اویس رضا اگر 2 گھنٹہ پڑھتا ہے تو فرحان برکاتی ہمارا 3 گھنٹہ پڑھنے والا ہے۔ اسی اڑیسہ میں
ओवैस रजा 2 घंटा पढ़ा है और इसी उड़ीसा में फरहान बरकाती 3 घंटा पढ़ चुका है। सुभान अल्लाह। 3 घंटा हो गया। 3 घंटे हो गए आपके। हम समझना भी 1 घंटा नहीं हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। सुनिए सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह पूरा 4 घंटा होगा। टूटे टूटे अगर कोई तो करे याद करबला, टूटे अगर कोई तो करे याद करबला, आले नबी को सोच ले टल जाए हर बला। सुभान अल्लाह। बेशक टूटे अगर कोई तो करे याद करबला, टूटे अगर कोई तो करे याद करबला, टूटे अगर कोई तो करे याद करबला, आले नबी को सोच ले टल जाए हर बला, आले नबी को सोच ले आले नबी को सोच ले टल जाए हर बला, टूटे अगर कोई तो करे याद करबला। अरे मजबूत मोमिनों को बनाता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम, मजबूत मोमिनों को बनाता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम। और एक बार हाजिर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नी हजरात, सुन्नी लोग क्या करते हैं मुहर्रम के महीने, वो मैं पेश कर रहा हूँ। कुछ लोग बदनाम करते हैं कि सुन्नी लोग मातम करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं वो सुनिए। पूरा मजमा बोलिए या हुसैन। कुरान की तिलावते लंगर हुसैन का, दिल में हो गम लबों पे हो नारा हुसैन का। कुरान की तिलावत लंगर हुसैन का, दिल में हो गम लबों पे हो नारा हुसैन का। कुरान की तिलावत लंगर हुसैन का, दिल में हो गम लबों पे हो नारा हुसैन का, दिल में हो गम लबों पे हो नारा हुसैन का, दिल में हो गम लबों पे, दिल में हो गम लबों पे हो नारा हुसैन का। कुरान की तिलावत लंगर हुसैन का। सुन्नी तो इस तरह से मनाता है मुहर्रम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सुन्नी तो इस तरह से मनाता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम, जब आता है मुहर्रम। दुनिया से कह रही है ये शब्बीर की जबीं, क्या मौला की बंदगी से बड़ी कोई शय नहीं। दुनिया से कह रही है ये शब्बीर की जबीं, मौला की बंदगी से बड़ी कोई शय नहीं। दुनिया से कह रही है ये शब्बीर की जबीं, मौला की बंदगी से बड़ी कोई शय नहीं, मौला की बंदगी से बड़ी कोई शय नहीं। मौला की बंदगी से बड़ी कोई शय नहीं। दुनिया से कह रही है ये शब्बीर की जबीं, सारे जहान को ये बताता है मुहर्रम, जब आता 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 है मुहर्रम। और मक्ता दुआओं के साथ नाज़ा फरमाए। इरशाद हो। फरहान ये महीना बहुत ही अजीम है, इस पे तो मेहरबान वो रब्बे करीम है। जब आशूरे का दिन आता है तो उलमा फरमाते हैं कि दुनिया के सारे नलों में जमजम का पानी आ जाता है, आबे जमजम आता है। इस हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के कहिए या हुसैन। फरहान ये महीना बहुत ही अजीम है, इस पे तुम
مہربان وہ رب کریم ہے، اس پہ تو مہربان وہ رب کریم ہے، فرحان یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہے، اس پہ تو مہربان وہ رب کریم ہے، کیوں زمزم ہر ایک گھر میں بہاتا ہے محرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین ہمارا، حسین ہمارا، آب زمزم کا پانی، نعرہ تکبیر۔ فرحان یہ مہینہ عظیم ہے، اس پہ تو مہربان وہ رب کریم ہے، فرحان یہ مہینہ بہت ہی عظیم ہے، اس پہ تو مہربان وہ رب کریم ہے، زمزم ہر ایک گھر میں بہاتا ہے محرم، جب آتا 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 ہے محرم، آنکھوں میں اشک بن کے جب آتا ہے محرم۔ بس اب آپ سنائیں گے بھی تو ہم نہیں سنیں گے، اس لیے کہ اب آپ کا خیال رکھنا بھی ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آنے والے سال کے لیے بھی دعوت قبول کر لیجئے، اور 2 بجے نہیں